Bonjour beaucoup, reka dutangire rero amakuru yacu muri Mundo Deportivo. Ikaba twereka Lionel Messi wambaye nimero 14 bisobanuye iki? Akaba uyu mugabo asigaje kugira uruhare rw'ibitego 14 gusa kugira ngo yuzuze kugira uruhare rw'ibitego 1000 muri kariyeri ye. Akaba muri Barcelona amaze kugira uruhare rw'ibitego 874 no kuvuga ngo ni ibitego 627 ndetse na assist 247. Hanyuma Argentine nayo akaba amaze kugira uruhare rw'ibitego 112 no kuvuga ngo ni ibitego 70 na assist 42 byose hamwe akamaze kugira uruhare rw'ibitego 986 rero kugira uruhare rw'ibitego 14 gusa. Akaba muri iyi saison nkibutsa ko aracyafite La Liga yo gukina ndetse aracyafite na Champions League agomba kuba akina. Ikinyamakuru kandi Mundo Deportivo kirakomeza kutwereka rero Clasico ya Bundesliga kuri uyu mugoroba saa 12:30 zo mu Rwanda. Akaba rero iyi Clasico iraba ku munsi w'ejo hashize. Bayern Munich ikarizizaga imyaka 7 itwaye Champions League nabwo itsinze ikipe ya Borussia Dortmund. Akaba rero ari duel ikomeye cyane kabisa kuri uyu mugoroba y'abitere babiri, Lotte Haaland uyoboye abatsinda ibitego byinshi cyane mu ikipe ya Borussia Dortmund ndetse na Robert Lewandowski w'ikipe ya Bayern Munich. Nkibutsa ko iyi match kandi akaba ataribuze kuyigaragaramo Thiago Alcantara. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kandi kikaba cyanditse kuri uyu wa kabiri yuko nyuma yuko Pogba ashakishwe n'ikipe ya Madrid iri kugenda ibivamo kuko iri kwegereza cyane kuri dossier ya Eduardo Camavinga. Camavinga afite contract n'ikipe ya Rennes kugera mu mwaka wa 2022. Eduardo Camavinga akaba Rennes yarazamuye igiciro ubu ngubu igeze kuri miliyoni 75 z'amayero. Ikinyamakuru Marca kuri wa kabiri kikaba kitwereka Luka Jovic rero akaba ari gushakishwa cyane n'amakipe menshi, amwe yifuza kumugura nande yifuza kumutira, ariko we akaba yaramaze kubwira umutoza w'ikipe ya Madrid Zinedine Zidane ko yakamuhaye saison ya 2020-2021 akamugira icyizere nka nimero 9 ukomeye. Uyu musore ngarashaka guprova kabisa ku buryo Real Madrid yahita igira impinduka mu bitekerezo byayo, dore ko Madrid mu mwaka wa 2021 bizi ko ishaka gukoresha trio ya Eden Hazard, Mbappe ndetse na Lotte Haaland, aho Jovic nta mwanya yaba afite. AS nayo kuri wa kabiri iragaruka kuri Clasico ya Bundesliga iteganijwe saa 12:30. Hanyuma kandi bakaba banagaruka no kumvune ya Joao Felix. Uyu nguyu akaba rero yakomeje yaravunikiye mu myitozo, ariko ikinyamakuru AS kikaba gitangaza ko imvune idakomeye ahubwo azasiba match ebyiri harimo ya Atletico Bilbao ndetse kubera ibihano, hanyuma akazanasiba kandi match ya Osasuna. Urumva izo match ebyiri zahita zisiba kubera imvune anafite aho ngaho. Nako kandi ubona n'ikinyamakuru Ojogo cyagiye kibigarukaho rwose ko Joao Felix yavunitse. Ikinyamakuru Sport cyo kiragaruka kuri 14 nacyo kabisa kuri uyu munsi. Akarere hasigaye iminsi 14 yonyine gusa kugira ngo La Liga igaruke. Hanyuma akaba amakipe yaramaze gutangira imyitozo ya 14 noneho bo bageze kuri groupe ya 14. Hanyuma kandi Barcelona ikaba izagaruka ikina n'ikipe ya Mallorca za ku 15 z'uku kwezi kwa gatandatu. Hanyuma kandi ikipe ya Barcelona Ikinyamakuru Sport kamaze twereka ko yifuza kurangizanya na Miralem Pjanic muri iki cyumweru. Reka tubihanga amaso. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kuri wa kabiri cyo kikaba kigaruka ku nkuru nziza cyane yashimishije abafana b'ikipe ya Olympique Marseille. Bari bafite ubwoba ko bagiye gutakaza André Villas-Boas, ariko yamaze kubabwira ko azaguma muri club akubahiriza amasezerano ye kugera mu mwaka wa 2021. Akaba nubwo uyu mugabo yababajwe bikomeye cyane n'igenda rya directeur w'imikino mu ikipe ya Marseille Zubizarreta. Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yo ikaba yabyukanye inkuru kabisa ku mutwe wayo ivuga ko Juve yahaye Pogba akamessage ko miliyoni 12 ari amafaranga menshi cyane. Tutse ko Pogba arangiza amasezerano 2021 n'ikipe ya Manchester United, umwanya we rero gutangira gushaka ikipe yazakinira nimba atongera amasezerano n'ikipe ya Manchester United. Akaba rero Pogba ari kuvugwa mu ikipe ya Juventus, ariko Juve urumva ko miliyoni 12 ni nyinshi cyane. Ubwo kandi we mushahara bamuhemba ku mwaka. Ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport kikaba kigaruka kuri Zlatan Ibrahimovic. Uyu nguyu akaba yaravunikiye mu myitozo, banavuga ko rwose ari imvune ikomeye cyane ku myaka 38 bigoye cyane rwose ko yatangira kugira imvune ukibaza ko azagaruka ari umukinnyi ukaza. Rero ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport kigira inama ikipe ya AC Milan gutangira guha umwanya Rafael Leao. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyandika ko umuzamu Aaron Ramsdale mu interview ndende yabahaye yuko yatunguwe cyane no kuba yaranduye corona. Akaba navuga ko iyo corona rwose yayikuye muri supermarché. Umuzamu wa mbere wa AFC Bournemouth ndetse akaba n'umuzamu wa mbere wabatangishije maka 21 w'Abongereza. Manchester United ndetse na Arsenal bikaba bafite kabisa bose gutanga miliyoni 25 akaba bari gupropose ikipe ya Juventus kugira ngo ibahe André Rabiot.
mu gihe Paris Saint-Germain kandi yamaze gushora muri Arsenal nayo yaje mu bashaka Aubameyang ikabishaka kumutanga £34 z'amapaundi. Chelsea yiteguye guhindura nimero zose rwose abakinyi bayo batatu, akaba harimo umusore Fikayo Tomori asanzwe yambara nimero 29, Reece James yambaraga nimero 24 ndetse na Billy Gilmour bambara nimero 47 ngirafuza kuba yazihindura umwaka utaha. Chelsea kandi ikabigaragaza rwose kwifuza umuwingu ukomeye cyane w'umunyamegiziko ukina ikipe ya Porto, akaba yitwa Jesus Corona. Uyu nguyu rero bakaba ngo bamushakaho kugira ngo bashake Jadon Sancho ku biciro biri hejuru cyane, kandi iki gihe cya Corona ntago wakizera rwose kirizi giye izamara. Mukomeze kugira wa kabiri mwiza cyane, Imana ibarinde.